And then we CPP, we NDC, we DND, and also for us about the Akunya Babidi. Now, no so I go for a baby, or no so about Priakunya. Now, the so for Copro and Penny, and what about the Kenyamias? Senior, Obu, my Yano, the Bible church, what the catcher. When you make us all no members in Koya, so the near flow in your parliament, yeah, Nabako. For any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumedi ena ebre asose munuaba mosomfo ekwesikapa enen so mede ebebeso mosede dan da ye no na wososo wetime de wadwentwa wofa ensemi ho atu edwa ede amaye na abusuafo ye de ne ye boni toto zanse mom ni se proko na wo ye dino e shows eso ya papa ye ya de nyina Bishop Charles Ajen Asare na saying tell me wa baba be the talk of the town what is enkofo e ka ne ho ensem ni nyina eye ni dwumadia na say wo die e ba no say o kanyame ase na wo bo eye politicians achidia na say die eno na akwakoye ade a wo ye na ene de ne nsem o de eltu edwa eye say eye kokoba wo de ema eye MPP na wasanso so ede ema eye NDC enyina ebi se de ye nim se ye keka mafuni ye keka madampan no eho na wogina wo boha eboha no na nensem ode to dwa eye se Akufo-Addo must be very careful. The NDC is government in waiting na ochemu na wode etu edwa ese wo se we should remember that our main opposition parties were government in waiting. As you underestimate the MPP 4 years ago, they are the government in power now. So for me, when any of our opposition parties invite me for an event, I will go. I will not be moved by what people say. And for me, no matter which party, which is in government, I will preach and speak the truth. So for me, I have served every president irrespective of political party they belong to. We enen someone what they to a janacha one no dear. Yeah, said the NDC 14 akunya so mu hu ni say omo nete so a omo na omo edi MPP fa no say MPP mum eneti akunya so omo ye government in waiting enti bibia mu no wo bebet na akunya so ka hu no se hyebre wo ye ni enka so enti na odi afuto ena ema ye mampanyi se wonim se wo tena so achenti wo de ye NDC fo ebedi agwa na obedi wo mu fa won kan hu se emre bi atwam na wono nso no owo opposition sa na ebusuafo ensem we nchiremu dodo na ewo ho mitwam ho na me ba me de beba besom emamo akwaba ebiemu said emidi kan ekan ye dada no komodidi na ne de behye so na ansa no nyumaku bi ene boy ya se edomema ye dwumedi nyina no etimi ACP AC eta ni nyina eye mama Juliet Ventures eba no nchensen papa eba no se ope blenders cookers ye stainless steel nyoma wo de be ye aduane ama won so no ufie ayehwam amankofo ka se na mami de na wo ye ni nyina ye nchanse papa wo be yusu onya chanse abe yusu na jese aduane na mbe yen so na ase ye hye da bia nya no bi nti wo penchanse papa dia hwehwe eye mama Juliet echi akwan ewo eye abeka la pasa na fa ne number ewo screen no eso na ene no entwetwen komo na delivery bia wa ye ede amount neat roofings eba no eye roofing papa wo de bebo wo dan so ede a ene me nko ba bia se neat roofings o betwa ne yo post de wo mudin etie ede amount ebusia omo so fa wo number na chese edan no ba bia wasi akwakoduru na ye den a wo bebo so untimi nkasa wo da eye edan no musa abra wo mo so na chese wa hwe wo machira kwan wo ma ba be ye eye network ede amount we a wo pe eye glass door so wo pe glass ye window ene hwehwe eye Winners Aluminium Limited wo mo echi akwan
open wo office open wo fie eye wo adwuma mu bodwa adwuma bi na wo pesa won start na won fan chinchin na mo open aluminium works a won be ya ma wo se de be ya wo nyoma no egumu a ye be hunu ne fe de a ene eye ko eye Renes aluminium no mu di se adwuma no emfa emam ene de opening kase amato nsa de afre no eye Prophet Bernard Esian awoda asafo anidin eye Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano Prophet mema wakwaba Beju so ba pasika Prophet wo ho ayefe nyame adan roma e mo sira no busu siesie ya mitimi hu ede radia say Prophet ye share eye papa Bishop Charles Agyinasare ne nsem a wode ababetu edwa teso wo kan demand eye the both parties na ede na betimi akafa ho na ye papa yi me pese mi hu say no nyame dwuma no ojaya ye politics ana say enu amu no oda so enam no bidawa so ba pasika ma mentia watifo omo mo hwe ifra mo no ne ye chia mo Christian subi enkamo omo mo hwe ifri Ghana ma mu nyina nso nyame ani mutie emra nso na ne bambo nya kese me kan so ba pasika obi a oye sofo obi a no ani kwan sa join the party koma adifo no ne apostles evangelists any pastors for no ani kwan sa join the party but who hu mandate who to be say boni bi koso ebusuakuo bi mu a utimi kan wasem okay kan Micah chapter 3 verse 1 to 12 okay kasa about politicians, judges, commanders, police officers, pastors ne prophets or kasa for mu bebre so what you say enti ye software ni kwan se o kan ko omankuo bi hu what you say to say amamwo bi a omo person mo ba power no akwa akoso mo ase na wayi wanim so what you say and hunu say wo church members no ye wo MPP ye wo NDC ye wo CPP ye wo some other parties so mo sem but wo de ni so di nyame asem ebe kasa endi kwan say okoye politics ma menkin kan bibi kakra aye 1 Timothy chapter 2 verse 1 ba ativi asem asafo no mompai os afedi edi ni nyina mu kan mitufu say wonye nkotosere empaibo odima eni aseda ema nipa nyina osi ahemfo ne wona wodi tumi nyina na yentina sikom na yehu adwen onyamesompa eni abopa ehu onyam nyina mu osna yeye na esoye na je nkwa nyankopon a opese ogi nipa nyina enkwa na wabɔ no kora nimdie no mu no ani e wose bɔ mpa mo di tumi so what you say unse uba benya power there are entities a pese a use as a vessel so what you say yeti timamu ai president kase na tiri okrokwa uni se ubeda tiri okro because power e won nsem ye ne ekoto aba eni yi no but osofo ana se difo apostles evangelists je pastor de uni kwan se wodo nkosa manyuku bi so nya de nkosa manyuku bi mu pe na da me ye o pa kire se onye papa okay ye wo prophet abetima prophesy se bia nyame se but e wo se ye hunu se onwane sa party no so acha se e bia o man Ghana ade bia urban eni nyanti man nyina ye nso de nyem mpai but eni kwan se uyi hu amanyoku bi obaba ska acha se eni kwan se NDC ko bibia ye wo NDC prophet ye wo MPP prophet no mo nyina aba beka se ye man prophet be no obaba ska acha se but nyame difo de nyame di message ni ma wa o ma o kan direct ebi obetima soma wo Akufo Addo nkyai se bia nyame se ko kase trend ene nyame nso soma wa obema power obe control power so what you say Hezekiah, Jeremiah na they were messengers Isaiah ka se metiri yensu na mani yensu abura ka me su ama me man because all the message come ahemfo but no join party bia amanyoku bia ni wa ojoin kom ene hwe Ghana sofo ni Ghana di fo mu suba wo tim ene mi o CPP mi o NDC mi o die ene osofo kwa so ba baji akonya ba bedi ono nso akofo na bedi akire ono so ba be pre akonya na so sofo ko pro mampani a ba be kanya me asa sani obu manya no de Bible nche wa ka kire o onyame ka cho so no members nko ya so ne afro ye nya o parliament a
deɛ na abɛkɔ nse obekɔ nyame deɛ no odi for yen hwɛ ya papa ne nsɛm o ka sɛ wɔno no ongyina party bia deɛ nanso so opposition efrɛ na wɔbɛkɔ we frɛ na wɔbɛkɔ sɛ ye event bi the fact is say nipa no ɔte akonya so so wo opposition wonya frɛ na wɔbɛkɔ no ɛyɛ no kwan so ano no mɛka sɛ nyɛ ne kwan so ano no sɛ obi wɔ a ɔpɛ sɛ ɔgye ne monyam bi okay so what you see ɛna mɛka sɛ most of the pastors ne adiifoɔ ne asɔfoɔ no bebree afiri nyame okay asat now bebree afiri nyame enti kakra bi a Awurade eguru mu yɛn for n'ani monyam bɛda adi for na henie ebetimi ama yɛn ho kwani atwe akra bi ɛde ama na henie no yɛyɛ afɔ mu de but ɔsɔfoɔ de wontimi nkoyi wani mu sɛ ama nwoko wei sɛ mo frɛ me ameba ɛde enti na akoka sɛ frɛ wa ameba. Are you a politician or are you a pastor? Oye nyame sofo anansa oye sa party ni sofo. Se bia na dwumadie bi o mo ye de asofo de wo se wo kokoko hire dwumadie bi so ne yin ti se MPP fro obeko NDC fro obeko CPP fro obeko. Oh, any kwan so di tudwa. By your fruit we shall know you. Okay. So what you say? Aba waso no. E ne di be hu. So what you say? Enti wuntime nsu aba bi a e fata adwensa kira ba. Yenim sɛ saa sɔfo adie okuta nimdie okuta nyame nkyerɛkyerɛ papa so what I say but by their fruit you shall know them okay it won't me babagya sumpie no so nka sɛ amanyɔku we ɛyɛ bibi a yɛmfrɛw anaasɛ we ɛyɛ bibi a yɛmfrɛw na da me so anka sa opa baabi de ho ahyɛ so no do ogina ene obi afrɛ wo ogina aka no kra no oba peska so ogina kra na ni kwan sɛ obe broadcaster de ne sɛ we kɔ bibi abɛkyima frɛ me meba we ko bi abechima from there bi enti sa o church members no dwen wo mo ho se amanyo ko ne koye no mo fin say you are fit say ye be fro say bra be for woni mo nyam abeta adwumadi edi na chi dia fine okay eno man kasa be ba onan ase ben ni kwa say wo mom de ko to dwa say okay now that means there is a question mark e wo ho eno nti na bible ne so mom di tumi ye mom pa ye mfa mom pastor di tumi prophet di tumi but to me you each and every source your baby as out to me you na free ba so what you say enti na nyo bi obeka say oye sofo bia na esofo okay enyo bi obeka so edifo bia na edifo by their fruit you shall know them enti say wo carry na aba also ene dibia bia also a na wo weyi na obi nka nkyere wo odi for ye ne nsem a wodi e chat so no na wo ka say so for me, I have served every president irrespective of political party they belong. As for I was a Muslim, a year I'm a pennyfo ana. Unse ye yentimi mo ye mo asema o mampani. Okay. Because you carry power, a bro mampani de die no so. But your power you carry no, invisible. Okay. Unfa wadi but ukosunsumu a. So be so pastor be power carrier. So wo sunsun manu a otra ne wantimi anu wo so kuta power e na power ni omu two source so what you say but untimi me broadcast say me pese me som anase ma som amanyoku ya ba ba si etwa mu chinchi na wo say me som amanyoku enti sa so what you say e bia won say king bia ne rules ode ba Daniel na osom ahemfo but ono odi nyame asem e na ode ma omo so what you say mene tekel no odi ba enyame asem so aja se ena se nyame ma Daniel asem so mfa nkoma Nebukadnezar e wo kwan o deliver sa message no so aja se Daniel sumahemfo ama e be to mre bi a na wo se ojaom na okọ la so kọ dwedwe no ho esanse wa serve nyame e wo ba bi opeso de ne fa so aja se but wo odi na so fo ne de o meyi wanim se nyame afro se kona ko deliver message da fine but uma megina entintan kesi so emeka obi kura ogidi omu se o fa wo so asesa akosoro ayi mo beka se papa ekro nye papa na odi for sa wo ka se wo se ani Daniel wo no osom eye ebe no onu so se ono ne Daniel wo ye mmiri ma ono so Nyankopon enam so eye ya kaboni be ne wo mo mi meka se asat na unu se ewiase ko na wiye okay ena ahonhom bebre ye adwuma ntem enti asat na de nyame sofo nyame difo de pre akra
Bible say akra dodo abenya na ho abotire ne de be ma wo. Okay. Kristo de be ma wo. Okay. So what you say? Entu akwa nyame sofo nyame di for de akra ma nyame. Na enye sa nyoma we. So what you say? Most of our politicians omu use nuro join no court kingdom maybe kopo ase. What you say ko India ko Benin ko ditumi e de yo ma de. Okay. Entu wo sofo de wo de onya ne se nyame di message na ma wo dia fa komo. Odi for enti wo hwe ye papa Bishop Charles Agyinasare say ne nsem kan ye ene se de say wo toto ne nyoma na wo ye ne nyoma ebetimi ama akra ewo ne nase anase wo mo esom wo ne ho no ebetimi ama ebinum ahunu se ana ebinum betimi adwen se because of say ne nsem kan ye kwakowura politics mu no on betimi afira so no wa no mo baba backslide ana unse bebiri na asori a so for near politics na asori ni ntimi nyina. Okay. So what you say Bible see asori ni nyina so ejina Bible so nyina politics so. Enti so for bi obeye politics. So what you say obejina ne altar so ebeye politics ni nyoma. So what you say MPP ba mo ntom omo NDC ba mo ntom omo se ne se NDC ba mo ntom MPP ba mo ntom omo se ne se no. Na so aso for no question mark won so. So what you say? Unse because of bebre na pefin. And na omo nim so mo bend the politicians a omo be buka kra so mo botum. Anya VH go be pone ho wato bi ama. So what you say? Christ la ni sa Bensi what you say? Phantom go be to bi ama. Not one the pastor D4. Enye boni o but ye kan ko ho. Okay. Try to win the soul. Win souls no man yankopon. Ana Kristo and then the best thing. Okay. So what you say? But enye necessary say wo de osofo do ba ko se politician ana se wo de wadwi nyina ne se won super se ma di bia bi na MPP ko bi bia ne afro e na ye den NDC ko bi bia ne afro na busa se nyame su ko bi go be fro ana no na asofo le bebre wi mu no o edi ko bebre omo dwen ye de wo mo benya ba nyame de nyame ko ye bibia busa nso be fre wana amo ne nko ane ne mfuna no be fre by bia full you shall know them enti odifo hu be hia se ye mpapa na che se no on limit politicians ne nsem no won focus wo ne nsem a nyame nsem a wo kan so ana unse so for the adentina okoso so politicians so okay as so for the adentina okoso so politicians so ja no mo nyomo politics me wo politicians quotations Bible verses almost be 100 say ye preacher omo rekwa be ho unso mo tumi ni dibia any excess of sikano bebre na fin say omo ne omo a omo nti obi asem but omo quotation wo ye politicians ni bebre wo mo di asofo bebre akokot wo ni area na bom pai to mo timi di otwa policeman se wo ye dede o tue amason so na bia ba ben ho a wono so bonyum Ewurade Yesu ensu bia ba ne nkokoro so sofo be ka so ye dede wo disrespect honorable peace esida na ye bom pai a disturb peace but mo amukro ya about mo san be ba sofo na se mo pai mam mu wi an makoye mo nyama wo sum so what you say wo man ka sa ni mo odi for ye de yansem no eba eye na wie ya enisa na ye conclude kra no say eye aganafo yentie asofo na eba ne se wo mo ka eye politicians bi hunu mo nsem a yentie wo mo anase because of say enya wo mo juma se wo mo kentine ema yentie wo mo edibe wi meka se osofo de preach about politicians but don't belong to a politician. Okay. Men for home man. Okay. But preach. The Bible ne can for politicians no can. The Bible for can for esikafo ho can. Okay. So what you say? Okay. Most of them wo mo be kwa so but nyankoma de omo yem. Rituals omo yem. Eno won sem na preach kire omo. Okay. Na kina nyame asam so gina quotations na omo nkasa. Okay. But just say me pese ye say
ni afọ kukuam what you say ni apọ ni bibia hye ni botom ya tọ no no nya pọ ni bibi ma nkwan dia ya tọ ah yo oliver fa na wes ma etiefo ni ahwefo me da wanu so ba pasika enwumre nyame ba wutie me osofo prophet apostle evangelist pastor teacher say wutie me na wutie me atwe free politics on say o belong to a political party atwe free ho belong to the party of Christ and in the winning souls twe free politicians on e de no mo ma show ma brabo show mu suban show mu ne ye asori ba wo ye politics a good Christian be any wo ye politics me ko kan odu abrochire so be boa mo atwe ni wafiri mo enye no kura na metie a good Christian be any wa o ye politics ubetimi aka bi but men ye bi ubetimi a kire wa adwen but men fa honhom nkoguram di omo ye no betimi aka se enye but men fa honhom no mu yusu as a vessel show mu suban ye politician show mu suban show ebi mu abrabo omo tim ebi omo ne ya omo ye esefata se Kristo eti omo mu ana esefata se omo ye a Kristofo omo friend se Christian country but omo abrabo e bon ebi mu ni suban ebi mu di mu e ko akope fame o ko akosala akoto aba amobi papa akonya dibiye owia no busa tantan ye dwene ho ye wa batuom abrabo basabasa sakasaka medisika ko twa wei bagituo na fa ko bo wei yenko create confusion yenko ye basabasa o ba bi twu firim wa na me no kasa bi twu firim emoa won so wa ji sika bi o politician mo fana de koma na ye po bi eku obam ya ba be ku ankasa essence wa ji na side ye so be di dwuma bia mo ani a oba ba ji afiri ho enwumre yi efutu amre be ma onyame asemni bata kenkan fa wura nyame sum yi ma Kristo suban enne di wo mu ma ye hu se oye Kristoni enye wiaseni enye politician me sraw se hwo ho efu wo ma bra bo no mo kwan mo nam so it is a deadly game full of lies atro ene nada me sraw hunim papa nim bone dia me kai se me boa wo dia judge me by my words se me twatro so judge me by my words anwumre Kristo ani monyam se enye kese ma 2020 o ma wo ni nkwatenten emen on show so a wo bi masem manu ato ba basika prophet for number 2 jamaye me number abetima rechi me wo suni mesrew ebia discussion we bia na ofense oha ne amane bi da wo so a opese difo me gina ma wo ahadie me pa chew sa kohwifu abrabo ne bi ni ha sa abrabo ba sa difo ni bi ye ni asofo ni bi ye me pa chew asore ba apostle ba ibi ni ha number abetima rechi mo se bia pese ye dibu a empaibom ade bia opese ye bompa eni ye so asene ne nyame eni monyam setimi ye kese 0249 631876 0249 631876 ana se 020 3851633 020 3851633 ubetima from ebre bia ope eni burade ni monyam se ebe kese ma peace shalom manu ato obapa prophet ye beda wasi ebebre abusianfo aha ena ye de dwumadie no ese prophet wakasa bebre enti afutuo ne de fabi ebo wontum se de meso mafa me de ewa aha no na ye nyina etimi aboa ye pepepe aha se de meka ye no too much gh subscribe to your channel no so when you like your videos na share efama etiefo ene ahwefo na ebiom so betimi follow ye we IG page @atuma_gh_ ede ekwia sikapa dasene ye besane hia makram job prophet kum chacha on se me catch was say bomoden na hwe too much gh on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na so scrap
bomoden wo behwe pɛ na waye subscribe wo subscribe subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma pɛ a wo pɛ ne ma papa a wo pɛ